Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association kalapan pau ya kajing songo ha ka bayde bat ka hukum bala batha da ka yeng bishar ban ai ya ka dor prating ka shi kilometer ban kit ya ki mar sha ki trai trok ya ka ni lapan pau da chairman ka MC tuda uba Moslander marngar habaya kren bat kilat pathai khubor ha ka si tho dieng jong ka tayo uba Moslander marngar uloong ba ka kenhun kala menjur bat ai khuble ya ka jing bishar benia ka yeng ka shri ka bala ai ya ka hukum ka bayahap kat kum ka jing don kam ki arlyang mamla uloong ba ka yeng ka shri kam penduna ya ka dor lane kam pentam henre kala ai ya ka dor ka bapiang ka bala ban ya imlang baro Shu ula kentu kitrai karkhana simen bat kitrai karkhana kuk baken pentrai kam ya ka hukum bala ai da ka yeng bishar om tang kata henry ula pen pauru bana kaliang ka kenhun kanya trai lang khnang ba onom dan shu ka jinga kan at Abadai bat kani ki kam kumba pri yang bagi media hak jinga ki jungi abadai bat ki simen plan ti ya badai bat ki simen plan ya badai ke jinga bagi kendu bat kini ki simen plan ti ngisno ba yimla klam la ban ai kublei ban ai ke jing songu ya ka hai ya nong bisha bani ya karai jong ka high court jong ka selam megalia mar hadin bagi la ya kran gunto kidi i gim lemba gim media ba nakaliam jonga na la brief kum no yalam ba kiwe ru la brief ya kata ba hak tu ko por ba nakaliam jong kini kitrai cement plan bagi ya kran nang te po secretariat mo Bos sekretariat kila dapkan syai kong ba wat nakaliam jong kini ki ministers ki badolang bat ngimo deputy chief ministers ki dolang bat ngi kong pet ya kani bangi lapan pas nakaliam jong i sarkar kumba pidawa nakaliam jong ka association bangin pas ya kani ko bala rai da government ru ya kador kendai tengka tangba ka bangi ngim tikna ba nakaliam jong kini ki try cement factory nama ki don ka bor ka bakrau ba Pagidon ka jing start ka ba krau ba nakaliam jong ki kamut ba kin salik ban le chakur te ka ka ba ni sungu shi ka de kolong ba nginom la ngim kmi lenti ba kanong kumni mo kadon ka jing bishar ho kolong ba hadin ba kini ki cement plan ki lale chakakut te kakut kala ai ya karai kila ai ya karai ka bade khat yo torik banai ba khat ar jar pesan gida sungu ya kini ki kinong bishar no jong ka haikut bagi ai yang takarai ka bolong ba kila kan saya kan ni kalong baik ba nakaliang jong kini ki cement plan ki le ban pan nyotun ka shopo bat nakaliang jong kum ka association na kita try kali no nya kali ki pan kendai tengka dan nakaliang jong ka high court kala ai hakador pratengka dan nakaliang jong ni idap da kajing dokumen kalong haka yiher haka kiu henry ngilap ba kani ka pratengka ka ba ai da ka high court kal along ka ba kabaya biang kalau kabanya biang lang kalong banya imlang bat kalong kababet hi bangin yakit tinging scam bana kaliang jong kini gikok factory kin pentre kam kenya kanika order kepala pas ka high court kin burom lang ngiruk in burom kitrai kali nongnya kali kin burom ya kani bat ngatrai ki pajba aro kinum kta syakta syu na kani ka ba ka high court kala pas bat ngiruk kin kitrai kali nongnya kali ru kinum syakta bana kaliang jong ki try cement factory ru kim don shu kanu ka jing syakta ye nakali yang jingi semua bangini burom lang kanya kani pramka ka high court kala ai bat nakali yang jong ka cement plan ru kala khot ya ka jingalang bat ni bat ngibangin sa syong ha kani kiski banwan bat ya kani ka jing syong ya kran jongi bat kini ki cement plan na kapor kadai ka burom ka ba ngila ai ka assurance apor ba ka government ka khot ya kran ni hadin ka jingi ki ka jongi kalong ba bagi dai banyak keren banyak kendu ya kini try cement factory bana kalian juga ni cement factory lu kila terwa kemat ya sarkar bagi kuah banyak kendu banyak kemat bat pi ki stakeholders bani kita try kali banong nya kali tambangin subuh shaino lembah kani kajing permena bani kajing lang ba menta ki dekot baro khoj adu ki try truk bat ino nya truk kila ong ba namang lade ka sin ka balai menta hadin bangi lade biak keren bat ka sarkar menshwa ba sarkar ngila keren bun sin regami syadu kajing yaki bangi sapoi bani keren ya mentah hadin bali keren sarkaru ngedep arsin ngingi skam magani kajing khot kan long kasin ka balai bat kasin ka bakadu namar lada ni isu keren ya kaju ka pang kamut nakaliang jongki pradakot ki jongiru kishem jenjari bana ya keren ya kaju kama
Bat dray na kaliang ngajong hiro nginaman ta hiro. Oy kipat ba ali iya kaju kamat ban yakran. Ya ban ya kabangin yakran ya kanu kuno kamat ka kawai kaman padap layarin sit pat sa kawai kaman. Ya kawai kaman padap ngilaya sim pada kawai kaman. Dray na kaliang jong iga ason hi yayi ban penbet ya kaju kamat nakapata kajing bahalang jong barokot. Tang bahalang ngila kan syai ba. Kani kajing yakran jong iga bamenta. Hadim lami kani code order. Kandai kajing yakran ka kut ya kisimen plan. Yang lagi semen pelan kimburom ya ke ewa kakut ke ai dan nak kalian jongi ni habiat ya kelenti ke belum katkum balapan bed la aibor yang ida ke concern yang dari India la kalong ba yin apil sakut langan tolong ke kiru kalau long ke basong ni namar ba ni habiat katkum ka balapan kubor ka concern yang dari India hakanika ni jo besar pada kani kalong baik kajing ai kajing ki lani kata kajing pun baik सरकार bat kisiman plan kadai per kilometer pi mensua na kaliang jong kadon adon kajing ki da kiwi pat ke association henry ke supoi baik kumtai ki ai baik kalong fluctuate kam long fix kata kajing idol hadin balai ki na don kajing ki na kaliang jong ka MC2 ODA baik kita truk bat kinonya truk bana kalian ke jongi gila dawa ba kadai ban ai ya kador kandai dan kashi kilometer kami ke jing dawa ka jing jongi remen shwa ka sarkar ka ada pas lupai ko order tang ba ka penyap no impit na ka dawa yu gila don ke jing keren how bunai february gila pas kandai dan ka how bunai september bat gila penyap no kibu da ka fluctuate rate dan ni kata ka dor ka ba year ka ba kiu tiadin ba na kalian ka jing ki yang tu gila don jiki don ka jing keren dan nakaliang sarkar telah menjur ban aino dakador kendai tingkat. Nakaliang jong simen plan ku mengalakran syai agi media ru kam daburi ilapan pau syai bangi omba kini simen plan timbun. Ia pen iya kabor wat rahmat jongki jong government rahmat jong ilang baro paju. Hadin pat nakaliang jongki kila alek syaka high court nakaliang jongki ni katkum ka ruling hamni high court bakarai kalau ba ni ba imat banari di pan yo tingkah Jena kaliang jong ka government ban lamba jong di ka asion ru ilabuk kandai tingkah. Te ka high court pat kala arai pratingkah. Jena kaliang ka jong ni singo ban omba kani ka pratingkah kala long ka dor ka ba pedeng. Kam dei shu ka bayo long than ru kam dei ka bandu long than ru kam dei henrei ladanya ya ba katkum kani ka juk ka bamenta ban ong ba klem ka bala kan rasmi. Kala ya biang hi kan su ya biang hi ba. Na kaliang ka jong ni so ban hun ya kani ka dor ka ba ka high court kala rai ni so ban ai ka ji sumu ken ya ki mo ni kinong bisharo bagi ai ya kani ka dor pratingkah